Kejingilap election ke Batnem Bah Soyong constituency mentah sengi ke Praterik Jemang ke Lapoish ke Bakut haka bagi sengsan bertai boper ringkat kinong yalam kilasei ilaki bor ban pasat ke jingbut jengki hiling bag jengkren kenang ban kering kinong tebut nakani constituency ashwa ke sing tebut hagi khina tayo beladap ke Soyong ke Saki ke Tamasa jengken hoi berisa haba kidang pelong ke jingilang boper bana jingkersan ki kertong jengki uwe ne bedeng riu pungut ki amale ban mi khmat haka yin dorbar thawang ke jilla Lepas sangin aswai ke jingjit nong mi khmat hagani constituency nakadaw jingklat kinde jung MLA barim badiru kertong ke UDP nakani constituency menakar putri gurempang nakadaw jing pangklong senam hadu lifestyle hajar ngut kinong thap vote kin sarai kan nusip john riu ngut ki kertong kiman yakun hakani constituency kini kin thop iba senchar ring do thaba nakasing United Democratic Party uba Samlin Malnyang nak National People's Party uba S Osborne Kharjana nak Congress uba Sandorin Tathiang nak Hill State People's Democratic Party uba Siraf E Kharbuki nak Bharatiya Janata Party uba Student Star Thaba nak Trinamool Congress kajing thab vote hak Sputrik Jemang salong hakin Rifle Lightly polling station berkembalai spangu kinong penia jiki polling kin sadan hakani constituency hak sing thab vote kajing nyawi ke vote kan long khalai trik Jemang arjar fulai